Riragi Primary. Riragi mheshimiwa. Aha. Riragi mwanafunzi ndio huyo. Mwanafunzi smile for the photo. Mpigie makofi tafadhali mtoto huyu. Angalia pale kamera. Yeah, good. Asante sana msichana jasiri. Metembe Primary. Director Rege, you can help us do that. Metembe Primary. Wapi makofi ya Metembe? Makofi ya Metembe. Abaibuli bali ende keki baye barusia iga. Aya, Metembe ndio hizo certificates zao. Nashukuru sana tena zaidi. Asante sana wa Director General Kisii County Government. Mr. Bernard, you can help us now. Ragogo Primary, Ragogo ndo wenyeji. Wapi makofi ya Ragogo? Makofi ya Ragogo tafadhali. Ya anayemkabidhi pale ni Director Mangahat. Washirikishi chini ya ISF. Asante sana Mr. Bernard. And Nyamokenye, wapi ule msichana wangu wa Alliance? Ni Alliance guys, ama Kenya High, okay, Kenya High. Wapi makofi yake? Haya. Angalia kamera. Karati gasi nini? Igabona wewe ni mata na bayare ngene gege. Gosenere botu boke. Nyesani itagenda no muyega. Nyesani itagenda TV. Last but not least, not last, this is Nyakeyo. Nyakeyo, we can still do. What Iris? Madam Iris? Madam Violet, you can do this now. The last one here. Okay, kuna zingine. Madam Violet, please come. Madam Violet, that's it, nya? Omoenga Primary, Omoenga. Mtoto wa Omoenga ndio huyu. Haya, asante. Okay, certificate. Angalia kamera toto. Angalia kamera pale. Msichana jasiri. Thank you so much Omoenga. Asante. Madam Iris alienda. Tafadhali njoo. Wapatie wana Omogumo Primary. There are a total of 100 graduates. Haya, mpigie makofi tafadhali bwana, mwachile moyo yake na keki maata. Thank you so much. And this is Nyansakia, wapi Mr. Bob? Mr. Bob ako wapi? Alienda? Yuko wapi? Yeah, Mr. Bob, please. It will be an honor if you present these certificates to Nyansakia Primary. Ndio huyo msichana mdogo pale. Wengine tunaweza keti, waheshimiwa, asanteni sana. Thank you very much. Wapi makofi? Yeah, pause for that photo. Mr. Bob, please. Thank you. Aya, koratia keki asinini. Rudisha kidogo tumalize hii sherehe alafu tutaenda kula keki. Aya, Mr. Bob, please come. Just come. Please say a word before you sit down. Mbuya mwenzi. Habari zenu. Asante sana Bwana MC kunipa hii nafasi. Actually kutoka civil society tulikuja watu wengi and different partners. Tafadhali pali mko naomba tusimame tu wave kisha nitoe award. Fatma tafadhali tusimame tu wave. Civil society CSOs sote tusimame to wave to the congregation. Thank you. Asante sana. Mbujamono ncheno mugusie ngoro Bob Dennis Osoro. Igentorare ukwana ne kemo. Kiagera abantu abange bakwanira amangana amange sana. Muna tora twensi. Abayibuli tora mboranto bwa chisimi. Ingitobegete chisimi echoime. Tali sim card. Sim card yo rarusi. No akero monte simi. Omontere na gwakere. Bono nare gusabaiga. Abayibuli tora. Totigera abana chisim card chihabo. Ngamotore. Into chirusi simime. Woko rusie simime gwasariri amangana. To gwake rusimi. Ose ondata onero ogoraki. Okomwakera. Sawa. Mbuyamono nyasaba seni. Utige chisim card chihabana. Dali boigo. Asante. I don't know why attention here go chigaria. Sani ya kaki tetera nega. Kaki konda turekodi. I want us to finish officially kwanza. Tumanya kugendelea. Tafadhali. I want everybody's attention igaiga. Mr. Bernard Mangahat, please come and say hi from Mangahat, one of our partners. Nashukuru sana kwa ujio wako. And I remember you were here last year. Thank you. Biamono, thank you. Our
chief guest and other guests who have been gracing this occasion. Abaibali waito na abana temokadi miyamune. Abantu dwarosire. Nete keke ya italia ama ustaria mangana. Bono mangana ya kendrete ka Nyamira to kendrete. Yotu ajagete mangana ya 2015 siko mwegacha mangahat ikagenda Nyamira. To koliga sina ISF. Abana aba bafundishirwe mubakonye. Abagaka nabo mujesa nocha ama okuminga mugaka tare ngoere uriure gochabo mugaka nagia bangina baka bagaka naenda baka bakorteki baro igombu ya bakora anga bagake bacha na barabgo bakonyega ngaki ya bangana idorteki baka barandi bo sinada bacha ko bangina abagaka bakoraki babura igete tubwatera na tuensi aso konya manganaya tubwate 16 days of activism abangina mungata wana mochane kete ngo itumono katote for example abagaka na bago itumono abagaka na mocha ntubos mukwana ngakora ngo itumono moko nyutimo anda wa kumutuo go goja wata go watu merete anie go itutwe te bango itunde ayokoreki okonyo biyamono asogo cha na ndo biyamono asokubwatera na kuachiria abana aba. Asante sana. Mpigie makofi Director Mangahat, asante. Yeah, sasa wacha tumuheshimu Director Gender Kisii County Government Douglas Sarege. Mpigie makofi tafadhali, naye aje atusalimie, alafu niwaelekeze kwa kipindi kinachofuata. Karibu sana Director. Mano minto moraria brigadier abageni besikori tukoria rero abo bare abana baito abanyaroka abake banyarire gwetire program ya ALP abaheshimiwa baito barure gaiga mheshimiwa Damaris, mheshimiwa Lilian no mheshimiwa Bwari ababisabe serikali narorire gaiga nabo bisabe byombe bitali bya serikali n'abantu baminto mwensi abangina abagaka wairire buya more nchenkoro ku Douglas Arege minto nigere gali tibo igoro ndo ibo mongina Nelly Mukeira Arege okabero mwalimu na indengo kolegasi ase county ya Bosongo uno mwobisa wabasai mangana yegenka nemeroberio yo kumanyana ki abantu bamenyete ase ebinyoro byeito na nche nabeire no mogokorero goikaga iga asomo yigoyo bwa abana baito togoteba ng'abana baito abanyaroka tobarende n'abamura tobarende linda bonsi bakine ase ncherengia litangani tete kwiranirie kiombe gya sikom mbiya monenene kiagara babeire bagokore meroberie menene yoko ralia oboene bw'abantu na mono oboene bw'abantu baria babwate oboremeru obonene ase binyoro abo bare abana abanyaroka abaswati na bagaka bari bakunyara gusumbuliwa ase binyoro byeito n'abagotu elinde banyoro oboene bwabo bakorire gasi seito gega marani asa matukara mange ende ntomanyete karoto kurigereria ase oboringori bwa mang'ana gose obotuki bwa mang'ana amang'ana aria amabe agokorwa ase abana gose ase abang'ina nigara amange seitoga naki bachirete iga erinde tokonye gokeia amang'ana ayo igo siko my sister Stella and your team mwakorire egasi engiya tiga omonene abaseni egia kabere twabeire tokorigeria amang'ana aya akoba ase ebinyoro bietu naki tokonya konya twabere tokorigereria ase okobwatera namo n'ebiombe byaito buna sikom n'ebinde korosia emekakati gose amachiko akorigereria amang'ana ayo twachire sabari eyo ase amatukare amatambe mono lakini nkwereneria nyasaye mbuya mono ng'ase togochikorigereria bono twaisire korora oborabu bori batanga lighter channel abaheshimiwa mbataba ng'achi policy chinchabete table dia ase ebunge yaito ya Bosongo nogosaba goito nkoring'a ababunge banyarigererie bayetie kebwango
rinde omugavana abeke esai rinde amachika aitu chake koyatumia gokeya amang'ana ayatari amaya ase ebinyoro bito akorokwa gender based violence nabo nacha goteba igo naende nsabe ng'a intu twensi nababwatani tobwate abaibori tobwate chisukuru tobwate chikanisa twensi tiga tobwatane narie egasi erabe raisi tobwata ase ministry ya health program ekorokunga community health workers iyo egochakera inse mono nabarabu nkobasaba tobwatana nikibaigura amang'ana amabasa abana baito gosasa abang'ina bayasoki bwangu naino bune yamate ekero okonyora omwana agoitwa bwe amate yao goso akoreirwe bobe gwakira aye nomobisa bwa abana naende omobisa bwa abanto bonsi kiagera rero nabo okonyora ng'ana oyo amate lakini mambi oyo arabaye nakio oratake enaring'ana nkobatigera tiga nyasaye abasenie naende sabari eye totare buya tonyare gokonya abana baito n'abang'ina na twensi amo n'abagaka buya mono. Thank you my brother. Buya mono. Asante sana. Wapi makofi ya Director Arege? Asante. Now, before tuombe alafu tena tuketi ili wape mwelekeo unaofuata, wacha ni uweze kuwatambua wanahabari wote ambao wako hapa. I know they are doing a lot. Hizi ni siku za 16 days of activism against gender-based violence. All media houses presented here, please. Njoo tafadhali. Wanahabari wote njoo pia umati wa wajue. We are doing a lot. We are partners with SICOM together with other organizations. Tafadhali wanahabari wote njoo. Najua mpendi sana kuzungumza mbele ya watu, lakini ni sawa tu. Wale ambao mnaweza njoo tafadhali. Just say a word and your name and your station. Bwana, mko salama? Mmechoka? Kama umechoka sema Bro Bright. Kama hujachoka sasa sema Bro Bright. Mimi naitwa Brian Bright Nyachae. Nafanya kazi na Radio Vuna 102.0 FM as head of radio and programming. Nige pindi gekoro kuwayera kisa cha Maragoba. SICOM and all other partners are doing a good job. Let's continue supporting them. And in the making we instill good values. Sasa bana bakubara bake bago kinamba jiebe. They won't forget. Thank you. Mwezi pingo bakwa nimbi ya mole. Abana balimbi ya mole. Mwegeli wase omwako mugime. Mamu mino na itumara kwa bachi kwa tebi na bono tigangu hiro baba. Akiora motebi. Nkioko motebia. No with capital letters. Tariwo. Nchasa marita anguru kwa petrol, machine, wakora etivio yo minto. Uno moriki na boigo gosoma mangana maya. Nige pindi kiomokia kere siku ya Jumaine. Chinsa ibere chia Maragoba. Kubaganiria maya kere moko enda inga. Nyasaye abe na inu. Thank you. Amjambo nyote. Nenjara mubwate gose mongina akiokolere nja kubwate sani yeke kinanje tindali. Asante. Asamarie aserieta ngoro ku Komba Alfayo. Nafanya na Radio 47 and TV 47. Mbona ngabako tegera Radio 47? Mugaga na boko begere nani yao 99.9 niko kolere utarabeka nonye earphone. Sa na bomuko tegera 99.9 magoroba na bomuko igu asomo yega buna borenge bwemi ya chengoro ku Komba Alfayo. Ngocha nabeka Komba Alfayo Marani. Nwero. Thank you so much. Wanahabari wetu, nashukuru sana. Obe, nara igore magayechi kamera, tigakwa nero wasi kamera maiga. Mchengo kwa Dr. Dennis, waseba kwa ngiri kuntu, ngokorega si Hot TV. And mnanda babegete live. Mnamugendre tomuliga yambia mwana. Asante sana Kuntu, nashukuru sana. Mchengo kwa Ronald Maya Kabugedia, chamalenge a master of ceremony event yeye. Mwenye ataba jemu.
dawa diomu ya na nyasaye bero embura yate na baka twakora dawa dawa nyasaye bakwe yata tena twansigoro tujara gukora no gusaba naende moikara simu na murego ngonye maiki yende umura yoyega atokonya no gusaba tusimame wote mabibi na mabwana tuweze kumaliza kwa maombi ya kufunga, alafu tena mtaketi niwape mwelekeo. Tutulie tafadhali, tupokee maombi. Ntanga abana bari amoko genda abana barimo batore aso gukora tutarasaba nanje nabana ara goteba kiombe gia Sikom amaene a sese itaiga bogetutu noti kiaretira magenderera maya yokomanyia abana baita baiseke ngamba gwenerete gusaru na ndekene noena bangina mura murana bagakamura nkonya kurwana tore kisegieki nkonya kobeka tora abantu kigurubu ama noena asiti kanisa anza gosomia abantu bamanye kene ekiagara nyasaye igatonge to moiseke atigare ko babunare abana baria tiga nyasaye barorekanere mbochi mongo inunga kogenda muri sabaria tokumba amasio tosabe tato muya omwana omoikoma chenu omonyamwando yo kare na kare buyamana sengencho ya esare ya yarenge gaiga kurwa se kiombe gia Sikom buyamana asa abana baita ba graduate ya sengencho batachi gokorerwa ya nyasaye ye kinyangi cyarenge cyakare ayo barorekanere ayo barendo bagataskinjera chonsi konyo mo director ito stera konyo mo gakoye kiagara na moeto bosiboro ubu gokoremeremeye konyo abaminto bonsi bakora semeremeye Sikom na konya kigurubu chonsi kiri cyaherwe emeremeye kigokora mbuyamana sengencho yo minto brigadier tatenya sara ire kepindi ekebaka kyarire buya bono kereto okoro buya bwabo toisana na kero yo mogako endagende no buya bwao naende goikenga kiende keranyare kano wanja kwao tomerane asengencho gosegeta amanganaya twasabire togosemeretie ekia twasaba serie tara Yesu motoria amen. Asante, asante sana. Tutuliego, tukarasimu na tuliego, tafadhali. Abaibuli bonsi, tukarasimu na tuliego na abana baitu graduates, tuketi vile tulivyo. Aya, abana bonsi bale mate, toge nega iga moino, maiga yemeye. Abana bonsi bale iga nutiga baibuli boka. Abana bonsi, kama mtoto, watoto wote tuende kwa hema. Paka graduates wetu wote batulie hapo kwa hema tafadhali. Watoto wote mtoke hapa chini. Anya kwa watu mwana morilis agenda gochaiga. Kama yako manyanga kito kore network yabo. Watoto wote kabisa tuende upande huu. Watoto wote tutulie. Madam mtanisaidia tafadhali to contain all the children. All children. Mutiga baibuli boka gaiga. I think Nyamo, we are good. Tunashukuru sana wageni wetu wote ambao mlikuja. Tunashukuru tena zaidi. Thank you for sparing your time to be a part of this. Tunashukuru tena zaidi. Mnapoenda mfike salama. Mungu awaneemeshe kabisa. Tulikuwa hapa na daktari wa Intanda alikuwa hapa, daktari wa Umora alikuwa hapa pia, pamoja na wageni wengine. YWCA, thank you so much. God bless you. Our skit team, asanteni sana. Mungu awabariki mnapoenda mfike salama. That was a nice one. I think I'll invite you one of the fine days to a different event. Good work. Asante sana. Haya. Sasa mtatulia hivyo alafu abaibuli boy karasa buna morego ngori tenene karasa na itora toro mochoko bari ahinwe. Tade moi karasa kaindiri na itora toro mochoko muronge gaiga kama no tetoko na kego. Meli mbiore. Good to see you mano. Biamono sana. Aya. Wana bobi sawa tiaba kono na bawo kora muna moi karasa te yo no tegerra baibuli no bantalo nene. Alafu abana to wato murogeliobo. Thank you.